and it's a squeeze once again. Downtown sukela kudala ngiqala ukubona I think ukuthi umdali nyambonga zaphela izinsuku washona amalanga kudala ngagcina ukubona ziphelile izinsuku ashonile amalanga we ngicabanga ngawe mabheki ngicabanga ngawe mabheki ziphelile izinsuku ashonile amalanga we ngicabanga ngawe. Akwaqoda nini vele ngikhaya la. Hayi akakho bhuta ngikhiphani. Namhla uzocanga uzombona. Khumbula. Ngicela ngizombona la. Yeah. Enze kahle yazi. Ngithe ngabo bakho la muntu. Ngomsendle. Ngithe ngiphinde bona umuntu ubethwela amabhuku. Njengoba njalo uphuma amabhuku uzombona. Hayi ngithe kuya kanje la ngomso. I understand that. Sesakho ke. Ngikwathona. La azange bele ndawo umuntu ephuma. Awu akazisho ngikwenzilela kwathi. Uye lapho thanda khona. Skipha ngazi vele yenze kahle. Ngifuna umuntu ozangiqhaqa ekhanda ngisebenza. Ngikhaqa phela. Ngiyazi ukuthi nenza noma info. Athi ngithi ngizobona ngithi ngizotshela baba. Ngibona mbona ufala lana. Uhlala nesikhathi ngini. Fana lo yahlala lo. Wena lo kanaki. Mina sibona ngikabe happy. Happy sakho. Ndwet. Ngithi ngizotshela baba. Lo yambona ufana lana Sasidilana ngalo ndlela. Ithawula yami yosusula ngayo impozana ngaqeda kwezinto zakho nabafazi bakho. Usehambile usulomunye. Esabona sisi skipani. umunye Ngicela ukukhomana le into le wena. Ithawula yami yosusula ngayo into zakho wena. Thawula yakho ngiyayisebenzisa nini ithawula? Ithawula yami wayimanzi wena mani kathi sami wena ulozinhle ngathi yeswe wena. Izinto sehambile ade susu kuya le new release. Ngubani vele wena? Mebhudayiwe. Mana. Wait a minute. Ayisuye ulosisi so ngani uyisidudla ngani umnyamanyana so. Kuthiwa ngani inkazi nalo. Lo wadela ngitshele bhuda. Ngiyigirlfriend yami lo yini la. Lo zinhle okhuluma ngayo mimi nakho esingaki akufana mina ukuthi uyapheba ngendawo but ukuthi usezinto zami engazifuniwe. Ntombazana uyenzani usisi wakho la lo bathandana kahle sithi muyi makoti akabela lapha zoayina korobhe wonke lapha wena uyabuya lapha uzoyenza wenzani sisi wakhe hlonipha usisi wakho na ntombazana wena into zami azibanja wena manje So kube mina ngayi kube mina ngibona man kube mina ngibona sisi wakho ngangenzi ngitshele sami ukuthi sisi hayi uthanda kangaka besisami la yawazi ngiyapha but you can't be serious. No. Babe. manje lokho kuthula phansi ngowayi ngiyamtshela dadewenu wena manje ezingena mfundo Apa namanya? Anak main lagu dia cuy dia. Aku yang kan. So ini dia. Aman jadi suka. Bukan. So dia punya cara. Betul. Kenapa harus betul-betul belum pandai naik? Waktu zaman so. Karena yang kan. So lao jisi. Lao tu orang tu mana tu orang ni pesuh mana. Utung gana kaya mungkin kami tanda wai ungkena apa nak utung milim nanti tuan lebih ngau tu tanda gana. Aku ni satu orang sana. Itu bukan lah orang itu semua kan ngau cara tu orang semua ni bawa macam. Waktu dia ambil semua. No, Waktu dia ambil. Waktu pas aku. Mana ni relax pun jadi so valente. Itu mana aku tapi. But now ni contoh situation ni. Mungkin aku yang tanda mungkin. Opa tu pindah je. Kita mana punya. Eh.
Mana phela. Faith. Mana. Bengithi ngizoxolisa lapho ukuthi ngiyazi ukuthi ngiphambanisile ukuthi ngikhuluma iqiniso into ezenziwa ngumfana. So intombi lena le. No, bengifuna nje ukuthi ngi-ensure ukuthi mina lawe vele asilama crutch. Umfana wami into ayenza le irongo, but longamelanga ngikhulume njengobhuti wakhe kumele ngimkhavela nje. Kodwa ngiyambona ngathi esivini uAmanda. Khonapha unithe usuka unje sefonela uAmanda. Uthi mina ngithini into yangikhona. Amephu yakuthanda. Anju. Ezongizela lamthula umngane wakhe. Shontwana. Indaba ukhalelani mfana? Hayi angikhali Indoda yakhana. mina lo ukhala bhudas mina. Hayi kwathi vele mina ngikhalela ngodla mina. Sikhiphani wena? Hayi ngicembe umdala usala kubethela ngesando vele nyama. Apha bhudas into wayenza lapha na ngichazanga yawazi. Yho lapho wathini? Bhudas umdala onazi wangikhutha njani yawazi ukuthi ngavele nganisifa lapha yawazi. Wathi ngikhiphi lockdown mfana wami la mfana wami into zakho. Bhudas umdala hayi angikhutha ngesando so ekhanda so ukuthi vele ngawanjani. Arifana man, karesi ngithi mina sekwenza ukuthi sibuyele phase 2. Kwama formal fanele siyamakhwenyana sibili official. Siyocela umntwana. Afathi miyawo. Thunele into esinalo. Anifena ukukhuluma so ngoba wazi ukuthi kwenzakale. Enenza le mfana. Khona kumfihlela khona tshela nje. Thwana. Uyalilo gele kumbe. Into mele simchaye ngibhudas la. Manje uSporo. Uthunele uSporo. Poro ngithola ndlile lapha abantu amazikazi la ngimthanda. Uthola ndlile ngomphalo Faith ubuye ekhuluma ezinye izinto Faith wahlwa zonda wahamba. Ukhuluma amanga Bhudas uyahleka serious. uSporo ngama drugs mfana vele wabile indaba naye. Angilandawo lo Sporo mina le ndawo lo muntu engimthanda anti yakwathi mina Ithi iSporo yenzeka. khuluma ezinye izinto ezimayelana namakhondomu i6 azi inhliziyo yami kuhlungu Bhudas. Phambi kwamamiza. Phambi kwapha. Uthi mina ngiyafeva mina njani njani. Umuntu omele simchaye ngubhudas. Mana mfana uyabona ngisho phambi nashele manje masakabhelelwa. Ichapi chick mfana ngiyamfuna. Nakwazi Bhudas but ngizakhuluma la njani mina seniluza uFaith. Hayi Faith wami sisina ngikho kuleague yakhe yabo mina vele ngisiphathele kuyipheni vele. lokho umtshela ukuthi mina le pipo ungaka so vela kamayindi ngifuna injalo. Hayi mfana wami ngicabanga sisunje. Ungakhali vele indoda ekhala yini. Hayi indoda ayikhali. Bala mindeni baba. Wedali ungenza ntoni ngathani kutoli sontsheli torizi yami khala njalo kubuhlungu emathandweni unithembisile wathi ngeke unshiye namhlanje nguwe standwa sungijikele. Hello? Awusithanda sami kodwa shwa ngikulinde uze kube buhlungu inhliziyo yena. Okay. Ngicela. Okay ngiyadlalela ke ngiyadlala sengizokulinda vuya. Jab. Angenza uSporo. Ngabe sidlalela igame. Lokho sendi. Kodwa phela ungenzi njalo. Kubuza 3 minutes ka uthukula. Silezi khathi manje mina la. 3 minutes and we'll count it down. Okay. Thank Ngiyaxolisa. Ngiyacela ukuthi ungalaleli into athi khona bhuta. Manje face yakho yabanje awusho ukuthi awungqolele vele. 2 minutes. 10. 1 minute. Seto sipheli kasahamba. Alusafa